January ni som pali sang ni som ni paruk ani Iran sorkar hianin an laka lung oilo na lan tir tu tam tak an man tawa chung zinga chuan hi mi pakhat hi khai hlum an tumbi kani hepa hi kum som ni paruk mi ani ya am hing chu arfan sultani ti ani nawrwal tangwal thalai thatak ani karenga ke chol mo he engwai nge khai hlum an tum enge Iran sorkar hianin message send chu atum hetianga mi zong zong mu thei tura khai hlum an tum kher na san hi he video hian ka soi zawanga chon entika nge manani ti tele engtianga re nge trial chonin achung te hmuna huna nei rengem tiang chi te po khatuna hianin kan han soi zaw do na ni tuna hianin Iran sorkar hi he tangwal kumsom ni paruk mi sultani khai hlum tur hianin a in buat sai meka thutluk nan siam fel to ni no nimin lama hanin an siam fel to kan khai hlum ngei do ne an tin Iran sorkar lam chon mitam takha an protest ani hang zinga khanin ani hi a ho tu deu big click anga ngai thei turang khanin alo kho sa ve te po ani mai theia chu Iran sorkar hianin teng hianin ammana he teng hian alaka ro warel ta ani hi mitam tak chuanin Iran sorkar hi andema achan chu trial mumal po omlowa he tianga man mo lutuka tutluk na siamanga Iran sorkar hi apu ani hi chu adik na chen po om ve thawani hethilai engwangin nge an he tianga anti kher ti hi zona om theia imitam tak chuanin an ngai dan chuanin Iran sorkarin hetianga an mi man tam tak zinga pakhat khai hlum vat adu na chan chu tuna hianin mi tam tak hi Iran sorkar la ka lung oilo na lan tirin an la pung khoma buaina na siam char ani chu Iran sorkar chonin hetianga mi pakhat kan man tam tak zinga pakhat kan khai hlum hian mi tam zok ne na tiang hianin an ril ruat te thu soyanga chonin an ron protest ngam lawanga khatiang zok khanin Iran sorkar chonin angai po ni mai theia mo chu wang chon hetiang hianin hepa hi khai hlum vat an du nin alang ani ti chuanin Amnesty International tele group sang te chuanin hetianga thilan ti tur hi mo Iran sorkarin an mani sorkar la ka lung oilo na lan tir tu te tinge kan tiang han ti top na te han vodai na te han khabbe na hetianga thilan ti tamai hi mitam ta chuanin an dem mani United States President Donald Trump atak ngel po in hetiang hianin warning aron pek nge to kha in ti hlum an ang mani laka in sorkar laka protest te lungoi do na lan tir te in khai hlum emo in ti hlum ani vai chuan nasatakin in tuarang khatiang zong khanin thu Donald Trump po hianin alo chhuato nge ani tin khovel pumpu human rights activist tam tak te pon hetianga Iran sorkar che dan hi an dem ani mitam tak chuanin sultani hi hero angin an suwa martyr turang te pon an suwani achan chu an khai hlum ani nga chuanin ai na sale zual zoka lung oilo na lan tir turin mi puite po hianin pe angzong te po hianin news te po tunai hianin adar mekani chuan sorkarin hetianga thilati na chan dang pakhat le chu an mani laka lung oilo na lan tir tu te khabbe nan ti kha ania chuan video danga hetiang hianin information dang han nei le chu nge kan ti chuanin Arfan Sultani ti hi ming confirm ani vek to a chuan hetianga achunga ro rel ani nu hian achung te nen hianin minute som che in mu theina hun an pe ani an man nu wa minute som anin mu kha achung te nena khai hlum ani ma anin mu theina hun nu nung ber ani to don ni na lang ani hethilina alan sian tir chu tuna Islamic regime irana ro rel tu te rap thak zia mo an ril ru chia zian sol zia alan tir chiang le ani hethila hian ti chuan entika ngen man tuna kan soi chho leang ani hi January ni riat sang ni som ni parukhan an manani January ni riat chu engtik nge kan ti chuanin karma sa Thursday ani karma sa Thursday ya an mana ti chuanin akar le Tuesday ni som pathuma thiam lo an chantir ngalani January ni riata an mana ni kwa ni som pakhat som pani nili chungin thiam lo an chantir ngalani an man mo vevet khop mai January ni riata an manani ti chuan January ni kwa atanga ni som pakhat chung khan an try la ni rei lo te an try la ni ti chuanin rights group te chuanin an soidan chuanin lawyer mu po an phalawa chuan a chung te po hi an inform lem lawani an vasia tir lem lawani chuanin court hianin rang takin theturin achung thu rela chu po chu mi zong mu thei tur mi pui ma khai hlum tur khanin
tiếng hiền in court in thut luk na siam ta ati chuan January ni som pani sang ni som ni paruk khanin tu nei tu te khanin ha minute som chung lek achung te ne na hanin mu theina hun kha han han siam sak ve boka ti chuan in nimin January ni som pathum sang ni som ni paruk khanin khai hlum ani tur thu kha khovel hriata iran sarkar hianin aron pho chuak ta ani ti chuan voin hi January ni som pali ania tiếng hiền in mi mak ti a lo a he thil hi chuan in ngor o heta hianin adang khawlaiah hi heta hianin rights group te chuan an soidan chuan sultani hi ni rei lo the chu he tenga thiam lo chantir ani na hi an ngai thu tak hle maya iran sarkari na he tenga ranglu tuka thilan ti hi an mi man te chu khai hlum theian ni ti NT ran du ani ti in rights group te chuanin an soya hi iran sarkar po hianin atum ni in karinga keima po hian mo he thila hi kum tam tak nu he tiang thil kan mu voi khat le na tur ani dona he thil hi iran sarkarina ati tak tak ani chuan kum sang ni som ni paruk mo 21st century ya he tiang mi zong zong mu thei tura in khai hlum hi iran sarkar hianin ati tak tak ani chuanin arab thak le yang cái này bọn hắn in khai hlum ti vel news chu kan se mang lo ani amaro chu tuna chuanin khovel ngai ven ron an ni mek boxi ya entinan ram pakhat lo boi ta se engma hetiang hianin ram pumin lo boi lo se khovel po hi in rol lem lo se an news se poi kan lo shalo mai theya amaro chu tuna chuanin khovel mithi irana afu boxi ya hetiang hianin an news se po kan lo shevek boxi ya mo hatiang kha ani tuna hianin an khai hlum don nge don lo an khai hlum lâu mấy thầy anh delay mấy thầy US te poron in roll man mấy thầy các chú soi thầy ni lo amaro chu Iran sarkar hi chuan in khai hlum an tum khop mai khatiang kha ani ti zong kha tun trum mata na kan han react le thei chu ani video like in mule thep doni